o lo iai fo le posto masani wa uma ona ta tiere matanga luenga wa onga ina ia mfai ona la to fatino ina ia tulanga ia e fai si te lera wo fionga o le tulanga wa avatu e nei tua ia por kalame nei ia ai mesi fo e te tauhan to e fast foi ile matanga luenga wa onga ina ia mafai ona control le ngata control ai mafai foi ua masani le leir matanga luenga wa onga ele tulanga e tau ona fatino ai fofuanga ia ona i te o tulanga le ia ele faunga ina o tatou seneni la to lo pulea ia fono fa vai ia ai mese ia inga o mon fatati ia tula mero fuanga ni minstawa onga of time will have no lo fuanga fong fitalai onom tau putlanga ole one government grant e saula lo mtanga wen of was au no le sui malo fa per a to fa fo I le one government grant tonu mtanga wen o aonga on a legal fa fo ina ai lese evidence on na tele ya one government grants nga misuse nga misspent il te mile sa fa yele the system why e foi nisi o e foi tupe o le lo wanga wia e foi tupe na ave isi pule a onga la o ave fam sinonga o mela le e lese evidence a ave ton tanga wanga onga na le fa foi na one government grant o le la ko fa le la o mai tupe fa foi e la foi el fon fa vai e le fa pra mata tatu va vai la monitor foi mon ko foi e le ma se audit se tasing a fail one government grant il valto sanga o tu nai nei le ai ma se odi te tasi na o processes la val matanga venga sa fai o le la o mai nei ton fon fa vai I tatu va vai le la monsa fa le fa nga ngal tupele ia fa tai mo la no o le I ka ko fa mo monga ia public accounts o audit ya fia I la lo public accounts ia tu enga o se meia ele sa o le la fonga fa la ia on sa si me la valea la ufionga fong stalai ia se tu leva noile falat tolo o le tati e le suletus fa maninga na tala le fa turmalo o le tasi na ma fu anga mau tu na la e ona sui fenga va vale ina fa tati o to se tene algo malo e tamo sui ala sa no mai le fionga le minsta ia o la le sta tadi o pe tadi minsta na fa yatu el tersa o le fa yatu